Kampani nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya uru superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya uru superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya uru superstores yego tokase enyumba ya uru complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ritkorea Ikomi, Chinsa Ikomi, mutinyo gatatu mwaka bw'ekiri bubere 2025 nagosogeire andonse asoro mwanche umurigire na nakwareganire asemese Ekeonga asenchira yobo ngenche gatire Nyaboga Wilson Makori cross omuntu bimanyererio kabana into Ikomi. Natogo chaka nigo mugavana we county ya Kisii omoske Paul Simbarati na boigo mugavana we county ya Narok omoske Patrick Olentutu Ritkorea rero bara egeikaro byokoreta omorembe na boigo okuigwana gati egesaku kyomogusi na boigo egesaku ky'abamasai egeikare kyo nigo gyakorekana ase chiro ya Kyango ang'eno mubaga okisi na Transmara ase chisegi cyabere chikwonekwa ase chiwiki ibere cyayitire bonoga ase egeikare kyo nigo bara babere bahaburira abantu bonsi gocha mona boyo kuripotia abakagerwa bobosaria. Kuanzia leo ng'ombe ikiibiwa ni nyinyi machifu na wananchi mseme ng'ombe imeibiwa kwa hapa. Huyo chifu wa kama imeibiwa kutoka kwa Kisii kama jinsi vile ilifanyika. Hiyo chifu ya hiyo area na ule pia ile komiti ya boda wapeleke waende waangalie hiyo pahali ng'ombe imepita mpaka pahali imefika. Ule mwingine wa Masaini, ule chifu wa eneo hiyo atachukua wazee wake wa vijiji na wafuate hiyo ng'ombe mpaka wataenda kutafuta. Kutoka kesho wewe uendelea na shamba yako, sasa hakuna mtu atakugusa. Niko na watoto wengi ambao wanaenda Kisii pande hii. Kutoka kesho hao watoto wakuje waende kwa shule na hakuna mtu atagusa. Uchungu wa mtoto kukaa nje uweze enda shambani. Kama si uchungu wa kujenga nyumba mzuri uwezi.
Kwa hivyo officers wetu, we must instill pain. Naomba ng'ombe ikipotee, ikifuata imefika pale, kabla vita hajatokea, kabla mtu yeyote hajafanya vita, chiefs na border committee, jua kwamba hiyo ng'ombe imepatikana ama bado. Ikikosekana, wacha county commissioner ajue. Wa vijana wetu ambao wanajiita Gen Z, mambo ya vita kwa karne hii ambaye tuko haiwezi kukusaidia kama Gen Z. Haiwezi kusaidia mama yako ama babako ambayo amekufunza mpaka ukaenda university, ukaenda college na umemaliza, ilikuwa ni wewe tegemeo ya hiyo familia. Na togotigana nayo nigo Mosamaria ori no moyo bogwancha atarire skuru ya Kisii Special School bunenchera yamo yokobwatoka bokonye gochasa abana bari na maongo ata ikiraneti asabono mwarimu omonene bwe skuru eyo Madam Gladys Nyakundi agakere getambukirekyo na gatabuna nigere buya abana abo kobwatesiwa na boyo gosirwa bunenchera yamo yokwegwa chisemi chirache kubakonya. Gladys Nyakundi, I'm a deputy of Kisii Special School. Twagokire konyora abageni district kuri arero. Twaka sandi ase ogotukonya abanafunzi be school yegachi uniform around our school. Bantu bamenye taroro babire bagotuto obochafu ang'ana ase gita ye school. Togosaba motobwatesi banyale gukani batekuruto obochafu orora abana tobwatega iga. Iba kunalete bagochora obuchafu bali iyira baletera marwaire ase mibiri yabo tokubakera ng'ampia mono ase Kisii Special School bugutwanchera gutara ase school yabo asugocha korora abana bali mentally challenged, especially ase abana abake litukoria rero twachagaiga twaletera abana bachi uniform ekero twanyarte ko batokorigereri korwa ase sector yaito ya Tetracom Uniform Center. Twanyarte kurigereri tukanyora nga chi school kuna bona special schools most people mbaigonyara ko bakoinyora abana aba abaiboli bali babwata abana bale mafu munyare ko chi school chabo njirororo munyare ko baira ase school abali mumbaroba baegeiri ko gosomia abana aba egere bakonye na baro banyare gwetenenera. Mwancho murigerera roboti orungo chiko kuikera chire osengo ndo chiko gochira senchira ire yo bwikirano Chinsa ibere asebono yo muri kwito dipo nasanya agendete korobanga asenchira erengia na togotigana nayo ni amagega yo muraiwe kya makirikia ODM omoskera irodinga kobeka okuibwana osese yo kobeka okuibwana kwa koremeremo no muraiwe nsi ya Kenya omoske William Ruto ni gabona abakenya kura Chinsemo bagendere kura ibirengerero byabo igore yo kubwatana kwa babere abo hasa bange babo anene mono kura Chinsemo ya roka barokanire bakwanire mamincha no gocha mukobira abo na goteba nigo yarenge buya onyendire omoskeraira atigara asensemo ya upinzani bunakonye agendrete koba divino mocheso bago tokoba Raila gana nkotigara opposition egere atotete ko opposition nekora bono kubwatana na papa na Ruto gento ke ya tokonyire buna ntwa bananchi bono that means nchira twarode aba viongozi hivi tu vita kubwatana na vinya gotonyanyanza ntutwe katunya kwa nyanyanza gento ke yonkagerete ko chikondre no na mangana ya broad based bago toereza broad based teyo yakore binte byonse raira gukora ebine bintago akonya kuligwadia abantu baye banya kuragira boka bono buna into abantu bo muchokeroka ntoigweto wase muskeraira waswase serikali ero ule kotete mwananchi lakini bono osaire meya serikali morocha bakenya asenare togo chibo kora bono nduati omuntu uratete mwananchi raira twabere toko banere asama tukamange lakini mwana yekerete no osaire meya serikali egenda nango tebura raira mwako raira na tutigarete asenseme ya siasa ni gabagusi ba bolio go chamo bunegesa ko bosi bopochori bo mwaka bwechiri ubere 25 neberani gago chama tukomakego maiga yo muraiwe kya makirikya ODM umuskeraira Amoro Odinga yo tarase county ya Kisii nago kwa rachinkwano na bare cross county ya Kisii asateba ni gabagusi barabake go seti babwati numbers asebono na boigo mugavana we county ya Kisii muske Paul Simbarati amwachiwe na kuboriwa achore gatia raira na matiangi oyuara
agachi kobwatesia asobochori borebosio na chagusi agotoramera getige ito igoro ngaki ntokogamba ese ng'encho ntobwati numbers okuno gotworo kimuna bato chaete korumate ga kobwa mono twamubwate series egi togochaka siasa oyo koborie kerogo ngero ko matebi ngana bwata abantu abange bagocha kumwita abagere babwate chikura chinyinge ndire itukonde nare maraira achira obere president gavana ito Simbarati otenene boronge ototebi ng'a ogotoira roche gose nendugu yaito matiangi tokobwate sichukura mbuya tobabake abagusi bagatebe ng'a nyeni nke chiakora bokumake igo kero matiangi abugirie sagasaga tugwente gotoka maega yae nande tomorwane siesegi kamaraje tigamba kaniga matiangi osokire nae matiangi tiango tenga nonye tokunyagogotogi kwangire koro karabu ototebi ng'a nore wiring tochake kominyoka it is too late korigyo bo president ali bunora arigyo bwa MCA gosorigyo bo chumbi gosorigyo bo governor ekine kero gekene no gotari nsengima oro karabu toruo tumaye komanyanga ki ng'aki torabakang'ani torabake na kieko Raila gochomo mo echikwesa ekiagara tori echichinkere nkiagochitakera intunto otakechi echinyinge chiine chintu chinke egara ntutogaba ese ng'encho korigere twanyorere support nkonyora tori korubo ikoyo batebira abakamba bonsi ngoto bwabaruya mbatete goto bwatese igongo monto gotoni bonega no mugakara iroti igo Simbarati eine warning ose sikinonga ki okogenda bogera ngugotiga turogenda ebika etogosaba mono sana kwanza mune nyumba y'omogusi tocha Kisii na Nyamira tobwatane torete obomo bw'omogusi erinde tokwane muno omonto oyo bona ariko kobasa na nigo bono abatami b'ekisegi ky'omwaka bw'ekiri 2005 gose 2007 besokire na barabu na kogokera ogochamo gosoko bwatana ku Moske Raila yoro muraibu kiama kirya ODM na boigo muraibu ensi ya Kenya Moske Daktari William Samoei Ruto oyo boigo oro muraibu kiama kirya UDA gokwana sege ikarekemo nigo bono baruru kubore gocha serikali kobakana chibesa cyabo unenjere yamo yo kwegendereria na goteba barabu nigo banchi tomorembe na nigo manyete obuya bwo komenyamo na omorembe Kuru kwa sababu ya kukuja kwenyu pamoja na tunauliza ya kuwa IDP Act iliyopitishwa kwenye Seneti 2012 ikaweze pia kuweka katika matendo ili ikaweze kutusaidia, sio kwa sababu ya waadhiriwa tu wa 207 208 lakini kwa sababu ya waadhiriwa wote ambao wako katika taifa la Kenya na hata wale watakao kuwepo. Naomba tu rais achukue hatua ya haraka, hata kama ni kesho, aseme tu waadhiriwa walipwe pesa zao. Na akisema tu tamko moja tu, nadhani treasury yako choncho. Mungu alikuwa anatuambianga ngojea tu. Ngojea tu. Tumeongojea mpaka sasa Mungu amefungua njia. Na Ruto ametutendea ile maneno ambayo sijawahi kuona. Na Mungu akushukuru na ukae miaka na miaka na miaka mkiwa na Raila. Mimi hakuna kitu kingine tasema. Tasema Mungu awabariki na waendelee. Watoto wetu sasa watasoma, watoto wetu watajenga, hatuna manyumba. Watoto wetu watakaa na raha ile ambao walikuwa wanakaa siku ile tulikuwa bado hatujapigwa. Lakini Ruto Raila sisi tunangoja na mkutano wowote utakaoitwa kwa sababu ya Ruto na Raila kuja pamoja. Na togosika bose nigo muraibu ensi ya Kenya Moske Daktari William Samoei Ruto ari asitaro ya magendero na boigo korotota emirobiri ao ya magendero asomocho manene o Nairobi asebono gokwano mubasorero nigateba nigagokera ogochamo kwaje no Moske Raila goteba igangene no koneke buna amagendero na boigo amagendero ngone kiwara ensi ya Kenya na boigo ngore tabare abakenya bonsi amo aseboige nganeyo yaigwo koboko no mugavana wa county ya Nairobi Moske Johnson Sakaja. Manyumba iko hapa, tutasukuma hii mpaka ghorofa ya 16. Ndio Nairobi hii ibadilike. Sisi tunataka kusema kuanzia leo tunaenda launch Nairobi River Regeneration Program itakayoajiri vijana 30,000 na kujenga sewer line kilomita 60. Ndio ile maji yote ya taka isiingie Nairobi River tena. Munasema tuungane ama tutengane? Nairobi na wauliza, juzi muliona tumeketi chini
na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema Kenya ni ya muhimu kuliko chama. Kenya ni ya muhimu kuliko kabila lolote. Tuungane ili tuweze kukabiliana na changamoto za Kenya. Tuzalishe chakula, tuondoe njaa. Tuzalishe ajira, tuondoe mambo ya vijana kuhangaika. Na tuhakikisha kwamba tunazalisha uchumi, tufukuze umaskini Kenya hii. Watu wa Nairobi, jameni, mimi nawauliza, mnakubaliana na sisi tuungane? Mnasema tuungane? Hebu nione wala anasema tuungane katika Nairobi hiyo na Kenya mzima. Basi asanteni sana, tunawalomboto. Na togo chigokorera nigo mwabiso monene asikyo osebwe kyombekire gyokorwa ne bokurumikia EACC omoske Abdi Muhammad atebere nigo ebina anye emya ya mo 45 na kemo biri ase ebigambiro ebine bisoire osebiko bikoswera obokurumikurwa ase chikaunti moske Abdi niga yakwana yega osebwe committee ya Senate ase bungeria ya Senate. We receive over 3,000 4,000 reports. When we delay in investigating some of the reports that were forwarded to the EACC by the Senate, it's not by wish, it is just because we are deficient in human resource. And it is not that, again, let me also mention we have a prioritization mechanism where, because of the number of reports we receive, we consider three things. For one, to take a higher percentage. Number one, we look at the value of the money involved. Number two is the public interest involved, and number three is the personality involved. So it is in that hierarchy that we pick cases, because if we receive 3,000 cases and we are able to process maybe 300 per year, generally and naturally there will be cases that will be dropped or will not be concluded, because every other day a new case comes. So we had to come up with a system to prioritize, and that is the system we currently have in place. So, and it is digitalized, and let me also just mention something the Vice Chair of the committee mentioned about the, I want to tie that to what he mentioned about the Pilau issue, which was about 4 million. If you follow what I was just mentioning about the prioritization category, that will not come to the top of the priority. Mwancho murigerera ayinega tiyari togendete gukwareganiria SMS Ekeonga Chinsa ibere na boigo Chinsa nyicho butko bwarero na nigora chiko yaretro asore asenchiraire yo wekirano nayo Minto Clinton ondigi njenga tirene Nyaboga Wilson Makori crossence merio monu webimanyirio na boigo Kevin Ongeri nero gendete kone kyabuna chibiche chiga na Mario ingo kirachire asenchirayo yo wekirano genda gutwara burigere borobia asemerobiro ekobwatya. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyueranga ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange.
bakire simu gwetera search number chabo 0111161500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.